voin November ni som le panni ania chim thli pui du sak taka min lo thir sak thin awangin in zawai chunga lom thu ka soi ani he channel la subscribe lo ten khoi takin min lo subscribe sak zel ula Lawngtlai district Thuthar ber te lo ria zel thina turin notification bell kha min lo ngai poi mo sakin wala min lo da sakram don nia like le comment ipek khan na satakin min pui ti na ania tin iom na group sang ate ilo sera ilo thedar ani chuan Lawngtlai district tan mi tangkai tak ini tina ani ole buina hian covid chungchanga Lawngtlai district din mun tharlam ber kan ngai thlanga district chung Thuthar omte kan thir hodon ani darkar somni le pali kalta khan Mizorama rivei mu chua zaruk somthum le pakhat an oma heng rivei mu chua te chi nga hian Lawngtlai district a rivei mu chua thar hi somli le pakua ania heng rivei mu chua te hi TrueNet laboratory atanga mu chua pariat le rapid antigen manga mu chua somli le pakhat anni voin lama rivei en kolna atanga chua tir hi somni le pali anom pokani tichuan tuna hian heng hi Lawngtlai district chunga positive kan nei din mun tharber ani ayar quarters covid care center thingka hian som anom meka home isolation a en kol Lawngtlai khopui chunga hian mi somthum le pakua anom meka chongte a hian home isolation da pali omin bungtlang south a hian home isolation da som le pariat an la meka pual pui ng home isolation da pakhat ala pokani lower saika a hian home isolation da pathum anom meka lungzar tuma hian home isolation da panga anom mek ani south lungpher hi tun haya covid shi adar le ni ya riat ania voin ni akhan sample zathum somsari pasari test atangin covid rivei hi zale pakhat anoma hengte hi home isolation da vek anni tichuan tun din huna Lawngtlai district chunga covid positive om song hi za somriat le pakhat anni voin lama Lawngtlai ko pui chunga sikai thar pakhat mu chu ania TrueNet laboratory a manga mu chu anin rapid antigen manga mu chu anom lo ani ole voin a hian chanchin thar puan tur Thuthar danga hi atam deuh hleka chuwang chuan ka soidu atolo anga chanchin thar dang kan ngai thak chun zom don nia Lawngtlai DC chuan Aksaya Padra Foundation atanga COVID-19 wanga chung ko khosakharsa te tan puina tur an don te chu Lawngtlai khopui chung VLTF te kuta alana Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanaldika malak na a Aksaya Padra Foundation Bangalore atanga Lawngtlai district COVID-19 sileng wanga inkhar khip tuar chung ko khosakharsa te tan puina eitur le ni tin mamo dil chua chu voin khan Lawngtlai alo thlenga heng eitur le ni tin mamo te hi Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanaldika chuan Lawngtlai khopui chunga village level task force te kuta an huam chunga adong tur thlan chhuat te hena an lo hlan chhona tan a hlan ani Lawngtlai DC office kota chomdolna in hlanna hun buasaya DC Dr. Andrew H. Vanaldika chuan Lawngtlai district a hrileng tuar tu chung ko tam tak har sadna an thlente ngai poimo a Aksaya Padra Foundation Bangalore te an ron luang chuak chu lo mom ati thu soin an thil thati chuan Lawngtlai district chung a chung ko tam tak har satna a chokin district mi pui te pon an serang to don ani tin asoya he huna hian additional DC Pujam Smia Lung chuan
Aksaya Padra Foundation tene anin dordan soin anthil ran thon te atar langa Aksaya Padra Foundation te hian eitur le ani tin mamo item sang som pariat khung khom na happiness kit anti chu bom sang khazakwa som le pali an ran thona happiness kit bom khathi chung ko pakhat chanzel tur ni in achunga hian chaki atra bufai changphut mung dal chana poha tel masala marchadip ai eng chi biscuit mai tuamna hano na halo sabon sanitary pad le notbu te an khung khom ani heng chomdol na te hi Lawngtlai district chunga RD block palia te incident commander te kaltangin chung ko than chu te hena sem chum zomsel ani don ani Voinkhan Lawngtlai District Development Coordination and Monitoring Committee Disa chu an chairman member of parliament Lok Sabha pusi la rosang hovin an thukhoma he thukhom hi video conferencing manga kalpui ni in Lawngtlai District chunga member omte chuan Lawngtlai DC conference hall atangin an chim ani chairman pusi la rosang chuan Lawngtlai District chu ramri nai district le Autonomous District Council pani chung khung tu district ani awangin district poimo tak ani atia district chunga mason na phongvuan tu department sang ho tu chu thanem ngai taka thok turin acha ani he disa thut khoma hian Lawngtlai East BL to MLA pu HBF zawa tuichong BL to MLA Dr BD Chakma CADCA Chief Executive Member pu Rasik Mohan Chakma LADCA Executive Member Pusi Rongura Member Secretary Lawngtlai DC Dr Andrew S. Ranal Dikale DRDA Project Director P. Marilyn Rual Zakum Thangibaka Sombik Sarkar Official te Bengle Lomai Pol Ayo te Antela Sarkar Kum Kalmek Sangni Somni le Pakhat Atanga Somni le Pani Chunga Lawngtlai Districta Sarkar Lai Puirwa Manna Nuaya Mason na sang Tho Dan te Thir Ho Ania Sarkar Scheme sang Kalpui na Konga harsat na omtele achin feldan turte soiho ani he disa thut khoma sarkar lai pui scheme sang soiho te chu PWD hnuaya Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY Pawaran Electricity Department hnuaya Indo Bangla Border Floodlighting IBBFL scheme le utility shifting due to widening of National Highway PHED hnuaya Jal Jivan Mission JJM le Swas Bharat Mission Gramin UDNPA hnuaya Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAY le Swas Bharat Mission Urban Health and Family Welfare Department hnuaya National Health Mission Social Welfare Department hnuaya National Social Assistance Program and Integrated Child Development Scheme Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department hnuaya National Food Security Act Commerce and Industries Department hnuaya Prime Minister Employment Generation Program PMEGP DRTA hnuaya Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA and Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin BDO hnuaya Border Area Development Program BADP Mizoram State Rural Livelihood Mission MZS RLM le Deen Dayal Upadhyaya Gramin Kausaya Yojana DDUGKY Samagra Shiksha le BSNL Malaknate ani Lawngtlai District chunga Lai Autonomous District Council Nuaya Village Council Pali le Sakma Autonomous District Council Nuaya Village Council Paruka by election buat sa itura mantur draft electoral roll chu Voinkhan Lawngtlai DC le Lawngtlai District Election Officer ni bok Dr Andrew H. Vanal Dikachuan office sambara atlang sara draft roll hi political party ayo tenena atlan ngal ani he huna hian election officer PB Malsom Tuangi Baka political party le tlomai pol ayo te le by election na tur khuwa village level officer VLO te antela by election atan in boss ina kalpui dan tur le thilpui mo te soiho ngal ani LADC hnuaya
Village Council pali mual buel darnam tlang lungpher South le vombuk chu ate general seat pakhat theu no kha tur awma draft roll atanga alandanin mual buela voters zanhi somli paruk mipa za som thum pakhat le meichhia za som panga omin darnam tlanga voters zanhi som pakwa mipa za som pali le meichhia za panga lungpher South a voters sangkhat za pakhat mipa zanga som thum panga le meichhia zanga som ruk paruk an oma vombuk chuwa voters zanhi somsari mipa za somli le meichhia za som thum anom mek ani CADC noya Village Council paruk New Joknasuri 1 le Samuk Sora VC ate general seat pakhat ve aja Sora 2 le Parva 4 VC ate general seat panga ve le reserve seat pakhat ve Burapan Suri 2 VC a general seat paruk le reserve seat pakhat Kamala Nagar 5 VC a general seat panhi le reserve seat pakhat no kha tur awma draft roll atanga alandanin Burapan Suri 2 a voter sangkhat za som ni le pakhat mipa zanga som ruk pathum le meichhia zanga som nga pariat aja Sora 2 a voters zathum somsari panhi mipa za somriat pangale meichhia za somriat pasari New Joknasuri 1 a voters zasari som pathum mipa zathum somnga pathum le meichhia zathum somruk Sumuk Sora a voters za somni pasari mipa somruk panhi le meichhia somruk le panga Parva 4 a voters zathum somruk pasari mipa za somko pariat le meichhia za somruk le pakwa Kamala Nagar 5 a voters zathum som panga mipa za somnga pali le meichhia za somruk pakhat te an ommek ani heng VC by election neina tura te hian siam thaddu neitan November ni som pathum atanga ni som le panga inkar chung hun hon ani dona November ni som le pariat a hian final electoral roll tar chu tura rungaman ani bok Lawngtlai DC le District Disaster Management Authority Lawngtlai a chairman nimek Dr. Andrew H. Vanal dikachuan voini akhan order thar tichuakin chu order a chuan CAB uluk takazom chunga biakina zai phal ani thu atar lang ani e order hi Lawngtlai ila District Disaster Management Authority Lawngtlai District in COVID-19 darzel turven atana Lawngtlai District chunga mantur in kai suina order number tarlan ania November ni khat sanghi somni pakhata alo chua to a serial number pathumna sa khobiakin le inkhom ti a point number pathumna inkhom na te hian zai phal ani lo ti chu Srilangten ziom lam pan zel wangin ko hran hroi tu te rem ti na in CAB uluk takazom chungin biakin le ko hran huang chung thil ti na thulem ma atan zai hi phal ani CAB emo SOP ken ko chungchanga ko hran hroi tu ten mo an phurang ti in voini akhan Dr. Andrew H. Vanal tika hian order thar ati chuak ani voini atang hian ko hran pathian biakin khoma te zai phal ani to a hei hi CAB le SOP ken ko chunga zai ani dona wangin marks vuasel angai mela chu ko ran hote point kan lo riat athaome Lawngtlai chomdolna konga na sataka thokmek chaktiang welfare Lawngtlai chuan Lawngtlai tanpuina an sem chuak meka nimin akhan chaktiang welfare Lawngtlai te hian trade center Lawngtlai ommek te tan chan mari VC te hena le Lawngtlai veng pui Lawngtlai ke ma om te tan veng pui Lawngtlai committee te hena bu file chom he baka man ruati sang cheng sing ruk man hu an pe a he Lawngtlai te tan an sem chu hi buk fai bek som ni dal bek thum
tel kesli alu bek thum chi bek khat le man rodang then khat te ni in heng te hi chaktiang welfare te hian trade center a raltlan mek te kan puina tur le Lawngtlai veng puya raltlan ke ma mek te chom dol na tur ani heng an mamo an leina poisa hi USA a chin welfare te atanga andon ania chaktiang welfare hian athei anga mala chozelin Myanmar atanga raltlan Lawngtlai khopui chung le district chung khothang sanga omte po athei anga chanpui na le chom dol na hi pek chu azel an latum ani Thuthar te ka channel hi like saka min subscribe saka notification bell on na saktorin paron ngan che ani nimin ni ngani ya khan cheng noi somthum le sing ni senga an sak Lawngtlai college veng wele office to hon ania Lawngtlai college veng branch wele office hon na hun hi pi Marilyn rual sakhum thangi DRDA project director Lawngtlai chuan manpuin ribon chep chatin office hon na ania he office hon puala inkhom bu saya pi Marilyn chuan college veng a wele member ba ka nu le pa le VC te tan ron awanga wele office thatak an sa thei chu lo mamati thu sein khwale veng mason zel tur kan ni lai hian zeneya mason hi kan tum tur ani ti in heng kan kong pui chep takte tuiruan kormu mal lowa kong puya tuiluang thin kan nei ani chuan mason na king bai kan ni dona heng kholai ti nok thin tele kong pui ti chep zonga bungruwa da thin te thian fai pa zelin mason na zenei veng dang te en ton tlak ni tu mang u atia he hun telpui tu Lawngtlai college veng branch wele a kumsom pakhat chung hruai tu lo ni to pusi rang thianga executive member LDC Lawngtlai college veng bial tu ni bok chuan thu sein wele tele khotlang nu le pa tho ho na thatna mun apianga veng in ma son thin wele tele khotlang nu le pa tho ho thatna mun apianga vengin ma son thin tin he wele office hi in lung rual na mun ma son zel tura ke kan pen na konga ro rel na mun du om tak ni zel sil adu thu soin college veng branch wele te chu an kal zel na tura du sakna alan thu asoi bok office hon in khom hi putilal thangliana vice president college veng branch wele chon kai ruain puke ming than moya advisor chuan hun ser amanga pulal soitlinga branch wele secretary chuan report pe in he building hi an sakzo thlenga an sen so chu cheng noi somthum le sing ni ani thu soilangin building chu mizo pa chira chhong ni ani thu le an noi ber chu dor atana siam ni in mi panga in an lu mek thu le alai ta chu wele general room atana man mek ani thu te tuna an hon tak wele office chu achung bera om ani thu asuya building saktan tir atangin wele member ten cheng som theu thoa bu tanin khotlang nu le pa le VC te thanhem ngai na awanga hon theya pe thei chau ani thu asoi lang bok he huna hian pu la ro pek thara VCP college veng le central wele atanga telpui tu pu JH larin dika general secretary baka pu LC lar thia chunga college veng branch wele president chuan thu thatak tak an soiloma college veng branch LWL MHEP te chuan lompuina thilpek an hlan bok pujelarin oma branch wele treasurer chuan lom thu soin hun akhara tlailama office thar lomna ruai hlim takin an kil ho ngal ani Lawngtlai district chunga lungpher south khuwa wantlang zinga in kaidar community spread a omnia riat ani wangin hri in kai dar mek chutcha wat ani theinan Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanlal dika chuan November ni som pakhat atanga thule omma atan lungpher khuwa chu restricted area apuanga heti rual hian restricted area apuan ani zulzin
Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanlal di ka chuan voin ni atang khan South Lungpher khua zirna in zong zong te chu thule om ma tan mi puite him jok nan khar ani ti thu pek ati chuak ani thuma a ka sei tong khan Lungpher South a hian voin ni a khan sampul zathum somsari pasari test ania chuta chuan Siveiza le pakhat mu chu ania Lungpher South hi in zathum borvel anoma mishing hi sangkha zanga borvel an omni ar hiat ani boka ti chuan heng sangkha zanga a hian lo ngai ta ila zathum somsari le pasari chau an la test ania test lo hi mun thuma thena mun ni le achan vel an la om ti na ani heng rikai an mu chu thar ta jinga hian kum som le pasari noilam hi somruk ngot mai an tel bok ani apoi le hi health department lam te point tuna hian thapui an chu mek chu tiang chuan tlopo theilo le khua a om te po chuak poimo fe ani lo chuan chuak lo tura he Lungpher South hi restricted area tuna hian disin apuang ta ani